дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. дар нашри навбатии барномаи сайёҳати ҷаҳон мо ба ҷумҳурии Индонезия, ки дорои зиёда аз 17 000 ҷазира мебошаду бо табиати беназир ва гуногунии фарҳангҳо, шаҳрҳои рушдёбанда ва иқтисодиёти пешрафтааш дар Осиё маъруф аст, сафар менамоем. Индонезия барои дӯстдорони табиат як биҳишти ҳақиқист. аз кӯҳҳои волқонии ҷазираи Ява то обҳои софи ҷазираҳои Раҷа Ампат. дар ҷазираҳои Калиматан ва Комодо шумо метавонед ҳайвоноти нодиреро бубинед, ки дар ҷои дигари дунё дида намешаванд. ҷазираи Балӣ на танҳо бо он маъруф аст, ки макони асосии кӯчманчиён мебошад, балки бо гуногунии ҳайратангези табиаташ низ шӯҳрат дорад. ва мегӯянд, ки маҳз дар Балӣ зеботарин ғуруби офтоб дар ҷаҳон дида мешавад. дар ин барнома мо бо шумо ба ҷойҳои зеботарини Индонезия сафар мекунем. шаҳрҳои онро мебинем, дар бораи таомҳои махсуси ин кишвар, сатҳи зиндагии аҳолӣ ва ҷанбаҳои иқтисодии он суҳбат мекунем. дар навбати аввал бо маълумоти асосии мухтасар дар бораи кишвар ва сипас бо зебоиҳои табиии Индонезия шинос мешавем. ҷумҳурии Индонезия давлатест дар Осиёи ҷанубу шарқӣ, ки дар ҷазираҳои Малӣ ва қисми ғарбии ҷазираи Гвинеяи Нав ҷойгир аст. онро оби уқёнусҳои Ором ва Ҳинд иҳота мекунанд ва бузургтарин давлати ҷазиравӣ дар ҷаҳон мебошад. Индонезия бо Малайзия, Папуа, Гвинеяи Нав ва Тимори Шарқӣ сарҳади заминӣ дорад. масоҳати кишвар 1,004,569 километри мураббаъро ташкил медиҳад, ки онро дар байни давлатҳои ҷаҳон аз рӯи масоҳат дар ҷойи 14-ум қарор медиҳад. ҳарчанд ҷазираҳои Индонезия зиёда аз 17 000 арзёбӣ шаванд ҳам, танҳо дар 6 000 он аҳолӣ умр ба сар мебаранд. бо ин сабаб ҷумҳурии Индонезия бузургтарин давлати ҷазиравӣ дар ҷаҳон мебошад. аҳолии кишвар тақрибан 290 миллион нафарро ташкил медиҳад, ки онро аз рӯи шумораи аҳолӣ дар ҷойи 4-ум дар ҷаҳон қарор медиҳанд, албатта пас аз Чин, Ҳиндустон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. пойтахти кишвар шаҳри Ҷакарта, забони давлатиаш индонезӣ ва воҳиди пулияш рупияи индонезӣ мебошад. тақрибан 88% аҳолӣ дини исломро пайравӣ мекунанд. қисми боқимондаи аҳолӣ эътиқодманди мазҳабҳои насронӣ, ҳиндуӣ ва буддоӣ ҳастанд. баландтарин нуқтаи Индонезия кӯҳи Ҷая аст, ки аз сатҳи баҳр баландиаш 4084 метрро ташкил медиҳад. ин кӯҳ дар ҷазираи Гвинеяи Нав ҷойгир буда, на танҳо баландтарин нуқтаи Индонезия, балки тамоми уқёнусия мебошад. ғайр аз ин, он баландтарин кӯҳ дар ҷаҳон аст, ки дар ҷазира воқеъ шудааст. манзараҳои Индонезия як омезиши ҳайратангези ҷангалҳои тропикӣ, кӯҳҳои вулқонӣ ва соҳилҳои ҳанӯз ҳам беодам мебошанд. яке аз ҷойҳои зеботарини Индонезия ҷазираи Ламбок аст. дар ин ҷо шумо метавонед манзараҳои гуногунро пайдо кунед, аз ҷангалҳои мангри то шаршараҳои зебо, кӯҳҳо ва обҳои софи уқёнуси Ҳинд. ҷазира инчунин бо соҳилҳои орому зебои худ маъруф аст, ки баъзе аз онҳо бо реги гулобиашон фарқ мекунанд. ҷозибаи асосии ҷазираи Ламбок, ки аксари сайёҳон мехоҳанд ба он ҷо раванд, дуюмин вулқони баландтарини Индонезия Ринҷани мебошад, ки баландиаш 3726 метр аз сатҳи баҳр аст. ин вулқон бо манзараҳои аҷиби худ дили миллионҳо нафар сайёҳонро тасхир намудааст. дар роҳи ба қулла расидан шумо аз ҷангалҳои тропикӣ, шаршараҳо ва чашмаҳои гарм мегузаред. дар ниҳоят, пас аз баромадан ба нуқтаи вулқон, манзараи кӯли кратерии сулфурӣ пеши назар кушода мешавад. Индонезия дорои шумораи зиёди вулқонҳост, зеро кишвар дар ҳалқаи нооромтарини уқёнуси Ором ҷойгир аст, ки дар он зиёда аз 300 вулқони фаъол мавҷуд мебошад. Калимантан
که اینچنین با نام برنئو معروف است. سیومین جزیره بزرگترین جهان می باشد و بین سه دولت اندونزیا، مالایزیا و برونی تقسیم شده است. این جزیره بهشتی حقیقی برای حیوانات، پرندگان و نباتات می باشد. بسیاری از آنها تنها همین جا زندگی می کنند و در جای دیگری در جهان یافت نمی شوند. مثلا اورانگوتان‌های کلیمانتانی که تنها در این جزیره زندگی می کنند. اینچنین در کلیمانتان میمون‌های نوساچ که بینی‌های دراز دارند و با هیچ منطقه دیگری خاص نیستند مسکونند. در جزیره کلیمانتان که اینچنین با نام برنئو معروف است، رستنی‌های مخصوص اگزوتیکی به مانند نپنتنس‌ها رستنی‌های مخصوص میباشند که برای غذا گرفتن حشرات‌ها و دیگر مواد ارگانیکی دام مخصوص پر از مایع فرمنتی را استفاده میبرند. حشرات‌ها که با بوی شیرین رستنی جلب می‌شوند به داخل دام می‌افتند و باعث غذا گرفتن رستنی می‌گردند. راجا امپات در ولایت پاپوای غربی اندونزیا جایگیر بوده با گروهی جزیره‌های عجیب که شمارشان از 1,500 می‌گذرد مشهور است. این منطقه قسمی حلقه کورالی است که با دایره بی‌نظیر بیولوژی معروف میباشد. برای غواصان راجا امپات یک بهشت حقیقی است با مرجان‌های کورالی، آب‌های کریستالین و هزارها نمود گوناگون موجودات بحری. این ساحل‌ها به شما امکانیت می‌دهند که خود را همچون قهرمان فیلم‌های باونتی یا رابینزون کروزو احساس کنید، همچنان در محیط طبیعی و آرام. ولکان ایجین یکی از مکان‌های معروف سیاحی در اندونزیا میباشد. سیاحان برای تماشا کردن کراتر ولکان به اینجا میآیند. ولکان ایجین در اندونزیا با یک پدیده طبیعی خاص معروف است. آتش کبود که تنها در شب دیده می شود. این پدیده با سوختن گازهای سولفید هیدروژن در حرارت 600 درجه سلسیوس به وجود می آید. برای دیدن آتش کبود باید در شب به نزد ولکان روید. کولی توبا در جزیره سوماترا در داخل نقطه ولکانی واقع است که تقریباً 74,000 سال پیش به وجود آمده است. چقوری نهایی کل 55 متر می باشد. 87 کیلومتر درازی و 27 کیلومتر پهنایی دارد که آن را به بزرگترین کولی اندونزیا و بزرگترین کولی ولکانی جهان تبدیل می دهد. در مرکز کل جزیره ساموسر جایگیر است که زیاده از 100,000 نفر اهالی دارد. این جزیره با منظره‌های زیبا و اهالی بتکی خود که یکی از قدیمترین خلق‌های اندونزیا است و تا حال رسم و آیین‌های قدیمی خود را نگاه می‌دارد معروف می‌باشد. ولکان بروما در جزیره یاوا واقع بوده منظره‌های غیرعادی آن که برای ماهتاب مانند است دقت سیاحان را جلب می‌کند. ولکان بروما بیش از 20 سال است که در حالت فعال بودن است و کراتر آن همیشه با دود پر می شود. کومودو جزیره ولکانی اندونزیا که قسمی باغ ملی کومودو می باشد. این جزیره با موجودیت کالتاکالوس‌های بزرگ کومودی معروف است. این کالتاکالوس‌های قدیمی خیلی کلان بوده می توانند تا 3 متر درازی داشته باشند که آنها در همین جزیره زندگی می کنند. کلیموتو ولکان در جزیره فلورنسی اندونزیا که با 3 کولی ولکانی رنگین در قطارکوهش معروف است. رنگ آبی این کلها منتظم تغییر می‌یابد از کبود تا سبز، سرخ یا سیاه که این با ریاکسی‌های های کیمیایی گازهای ولکانی با مینرال‌های گوناگون در کلها وابسته است. ساکنان دهه مانی واقع در دامنه ولکان بر این باورند که روحی گذشتگانشان به این کلها می‌روند و تغییر رنگ آنها معنای خشمگین شدن آنهاست.
از دهه شما می توانید در دوام 3 ساعت به ولکان بروید. بالی جزیره در اندونزیا که خیلی معروف است. با اینفراستراکچور خوب رشد یافته و حضور زیاد مهمانان، بالی مکان جالب سیربیننده ترین اندونزیا است. جاذبه های اساسی جلب سیاحان اینجا اینهایند: محیط براحت، ارزش زندگی ارزان، محصولات غذایی اعلا و دسترس، اندازهای کمترین و البته منظره‌های زیبای و افسانه‌ای. آیا پس از روز کاری پشت نوتبوک شام را با چنین منظره گذرانیدن عجیب نیست؟ مهمتر از همه، این جزیره همه چیز را در بر میگیرد. این یک اندونزیای خردکک می باشد. پس اگر وقت کم اما خواهش شناسایی با اندونزیا را داشته باشید، در این جزیره زیبا سیاحت کنید. بالی صدها ساحل‌های زیبا، زمین‌های عجیب شالی، کوه‌های پوشیده با جنگل‌های تروپیکی، ولکان‌های فعال و خاموش، شرشره‌های زیبا، معبدهای قدیمی، مهمانخانه‌های سطح جهانی و حیات شبانه فعال را در بر می‌گیرد. بالی واقعاً بهشت سرفرها میباشد. در اینجا موج‌های آب برای هر یک ذوق و سطح مهارت سرفینگ ها موجودند. مثلا ساحل کوتا برای شروع کنندگان این نوع ورزش بهترین است، زیرا آن دارای قعر ریگی و موج‌های ملایم میباشد. یکی از فرقیت‌های اساسی بالی از دیگر منطقه‌های اندونزیا که اساساً اسلام را پیروی می‌کنند در آن است که اکثریت اهالی بالی پیروی دین هندویی می‌باشند. این شکل محلی هندویی با عنصرهای انیمی و بودایی آمیخته شده است. اندونزیا نه تنها با منظره‌های عجیبش، بلکه با گوناگونی مردمانش نیز مشهور است. در کشور تقریباً 300 گروه اتنیکی زندگی می‌کنند که با زیاده از 7000 زبان حرف می‌زنند. جاکارتا، پایتخت اندونزیا، بزرگترین شهر با بندری اقیانوسی در کشور، واقع در جزیره یاوا میباشد. شهر دارای حیات پرجوش و خروش و سیرآدم است که به هر یک شهر بزرگ آسیایی خاص میباشد. در جاکارتا بسیار بناهای معاصر بلند آشیانه موجودند. اکثر آنها در منطقه معروف با سه‌گانه طلایی جایگیرند که مرکز اساسی تجارتی شهر میباشد. اینجا قرارگاه شرکت‌های بزرگ، بانک‌های بین‌المللی، بازارهای تجارتی و مرکزهای سودای بسیار آشیانه میباشد. جاکارتا دارای یک قطار جایهای تماشاباب است که برای شناسایی با تاریخ بای و فرهنگ گوناگون اندونزیا خیلی مهمند. اوبلیسک موناس، این یک مناره 132 متر می باشد که به افتخار استقلالیت اندونزیا از نیدرلندیا بنیاد شده. از میدان تماشای آن منظره وسیع جاکارتا نمایان است. در داخل این برج آستارخانه قرار دارد. مسجد استقلال کلانترین مسجد در آسیای جنوب و شرقی می باشد که دارای زیاده از 120,000 جای می باشد. طرح تالارهای آن غیرعادی بوده با استفاده از پولاد زنگناگیر ساخته شده است. شهر کهنه کاتاتوا، این منطقه در عصر 17 در دوره مستملکه نیدرلندیا بودن اندونزیا بنیاد یافته مرکز تاریخی جاکارتا می باشد. در زمان شکوفایی تجارتی هنوت این منطقه قرارگاه شرکت‌های تجارتی هلندی بود. بنابراین قریب همه بناها در اسلوب عنعنوی هلندی ساخته شدند. این جایهای تماشاباب به شما امکان می‌دهند که با تاریخ بای و فرهنگ گوناگون جاکارتا شناس شوید.
ҷокиякарта маркази фарҳангии Индонезия буда, онро дили кишвар меноманд. Шаҳр дар миёни майдонҳои сабзи шолӣ ҷойгир аст. замоне дар ин ҷо давлати қадимаи Матарам вуҷуд дошт, ки баъд аз таркиши шадиди вулқон қариб пурра хароб гардид. дастовардҳои фарҳангии ҷокиякарта бесобиқаанд. шаҳр унвони пойтахти ҷаҳонии батиқро дорад. ин як навъи наққошии дастӣ дар рӯи матоъ мебошад. беҳтарин асарҳои ин услубро рассомони маҳаллӣ эҷод намуда дар галереяҳо ва осорхонаҳои давлатӣ намоиш медиҳанд. инчунин ин минтақа бо мусиқии гамелан ва театри сояҳои ваянг кулит машҳур аст. аммо сабаби асосии сафар ба ҷокиякарта на худи шаҳр, балки маҷмӯъаҳои маъбадҳои ҷаҳонӣ мебошанд, ки дар наздикии шаҳр ҷойгиранд ва ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шуданд. яке аз онҳо Боробудур, ки бузургтарин пайкараи буддоӣ ва маҷмӯъаи маъбадҳо мебошад. он дар 40 километрии ҷокиякарта ҷойгир аст. синни ин сохтмон зиёда аз 1200 сол мебошад. Боробудур дар асри 8 аз 2 миллион хишти сангӣ сохта шудааст. ҳар як тарафи пояи он 123 метр дарозӣ дорад. ин бузургтарин объекти буддоӣ дар рӯи замин мебошад. ба ақидаи муҳаққиқон ин сохтмонро метавон ҳамчун китоби бузурге барои зоирон баррасӣ кард. ҳангоми гузариши ритуалии ҳар як сатҳ, зоирон бо ҳаёти Буддо ва унсурҳои таълимоти ӯ шинос мешаванд. ягонагии маҷмӯъаи маъбадҳо дар шумораи ҳайкалтарошиҳои он аст. дар ин ҷо 54 ҳайкали Буддо ва зиёда аз 1460 релифҳои сангии хуб ҳифз шуда бо мавзӯъҳои динӣ мавҷуданд. Боробудур ҳамчун объекти сайёҳӣ аз ҳама бештар боздидшаванда дар Индонезия ҳисобида мешавад. ҳар сол онро зиёда аз 3 миллион нафар дидан мекунанд. яке аз ҷойҳои ҳайратангези дигар Прамбанан, маҷмӯъаи маъбадҳои ҳиндуистӣ, ки дар қисми марказии ҷазираи Ява, ҳамагӣ дар 18 километрии ҷокиякарта ҷойгир аст. он дар аввали асри 10 аз ҷониби ҳокими давлати қадимии Матарам сохта шуда, инчунин аз ҷониби ЮНЕСКО ҳамчун мероси ҷаҳонӣ эътироф шудааст. Прамбанан бузургтарин маҷмӯъаи маъбадҳои ҳиндуистӣ дар Индонезия мебошад. дар маркази он маъбади асосии Шива бо баландии 47 метр ҷойгир аст. дар маҷмӯъ дар ин ҷо зиёда аз 200 маъбад мавҷуд аст, ки дар гирди 3 маъбади асосӣ бахшида ба 3 худои бузурги ҳиндуизм Шива, Вишну ва Брахма мутамарказ шуданд. Бандунг сеюмин шаҳри калонтарини Индонезия мебошад ва яке аз зеботарин шаҳрҳои кишвар ҳисобида мешавад. сокинони маҳаллӣ онро Парижи ҷазираи Ява меноманд. Бандунг дар ҷойи хеле зебо ҷойгир шуда, бо манзараҳои дилрабо иҳота шудааст. мақомоти маҳаллӣ ба рушди инноватсионии шаҳр таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, ислоҳоти экологиро пеш мебаранд. оҳиста оҳиста минтақаҳои сабз эҷод мешаванд ва Бандунг барои сокинон ҳарчи бештар бароҳат мегардад. дар атрофи шаҳри Бандунг бисёр хоҷагиҳо мавҷуданд, ки барои сайёҳон кушодаанд ва ба онҳо имконият медиҳанд, ки бо усулҳои махсуси кишоварзии индонезиягӣ шинос шаванд. аммо ҷолибтарин ва ғайриоддитарин ҷойи тамошобоби шаҳр ин масҷиди Алҷабар мебошад, ки бо услуби муосир сохта шудааст. азбаски масҷид бо обанбор иҳота шудааст, онро инчунин масҷиди шиновар меноманд. хусусан дохили бинои футуристии масҷид ба кас таъссуроти бузургу хотирмон мебахшад. ҳоло бошад дар бораи таъми хӯрокҳои лазизи индонезӣ ҳарф мезанем. ошхонаи индонезӣ ин омезиши маззаҳои ширин, тез ва хушбӯй мебошад, ки гуногунии бои фарҳангии кишвар ва сарватҳои табиии онро инъикос мекунад. таркибҳои асосии таоми рӯи дастархон ин аз биринҷ, гӯшти мурғу гов, кокос, темпе, маҳсули ферментишудаи лӯбиё, ки манбаи асосии сафеда мебошад ва албатта бисёр намуди ҳонутҳо ва соусҳо иборат мебошад. беҳтарин ва машҳуртарин таомҳои Индонезия ин наси горенг, биринҷи бирёншудаи машҳури индонезист, ки бо чошнии лӯбиёи ширин маззадор мегардад. одатан ба он тухми бирён, мурғ ва сабзавот илова мешавад. ренданг
таоми гӯштӣ ки бо усули пухтупазии тӯлонӣ бо чошнии тунд ва хушбӯи шири кокос омода мешавад. дар натиҷа чошнӣ пурра бухор шуда гӯшт маззадор ва бӯи беназир мегирад. ин таом яке аз болаззаттарин таомҳои ҷаҳон шинохта шудааст. сатай гӯшти пухташуда дар шишачаҳои хурди чӯбӣ, одатан аз мурғ ки бо чошнии хушбӯи арахисӣ пешкаш мешавад. он яке аз таомҳои дӯстдоштаи сокинони маҳаллӣ дар саросари кишвар аст. аз нӯшокиҳои маъмултарини индонезиягиҳо шарбатҳои мевагӣ мебошад, зеро дар ин ҷо меваҳо хеле фаровонанд. инчунин шир, қаҳва ва албатта чой, ки дар худи ҳамин ҷо дар ҷазираҳои Ява ва Суматра парвариш карда мешавад. индонезия дар солҳои охир дар самти иқтисодӣ бо суръат пешрафт мекунад. иқтисодиёти Индонезия яке аз бузургтаринҳо дар Осиёи ҷанубу шарқӣ буда ба гурӯҳи кишварҳои рӯбатараққӣ шомил аст. дар кишвар захираҳои нафту газ ва ангишт истихроҷ мешаванд. инчунин саноати хӯрокворӣ, кимиёвӣ, насоҷӣ ва мошинсозӣ хуб рушд ёфтанд. маҳсулоти асосии содиротӣ газ, нафт, таҷҳизоти электронӣ, насоҷӣ, чӯб ва маҳсулоти кишоварзӣ мебошанд. рушди технологияҳои рақамӣ дар кишвар имкониятҳои иқтисодии назаррас фароҳам меорад, махсусан дар шаҳрҳои чун Ҷакарта, ки ба маркази технологияҳои нав табдил ёфтааст. кишоварзӣ низ барои бисёре аз индонезиягиҳо, махсусан дар деҳот, манбаи муҳими даромад боқӣ мемонад, ки дар он ҷо парвариши биринҷ асоси иқтисоди маҳаллиро ташкил медиҳад. ҳамин тавр ҷумҳурии Индонезия кишвари аҷиб ва рангин бо манзараҳои аҷиб, фарҳангҳои гуногун, хӯрокҳои лазиз, ҷазираҳо ва соҳилҳои ба афсонаҳо монанд аст. агар ба шумо ин феҳристи ҷолибтарин минтақаҳои тамошобоби Индонезия писанд омада бошад ва маълумоте гирифтед, хеле шудем. бо умеди сайёҳат боз ба дигар кишварҳои дунё ва ҷустуҷӯи маълумотҳои наву ҷолиб то барномаҳои ояндаи сайёҳати ҷаҳон.